ассалому алайкум бинандаҳои азизи гиромӣ, барномаи ахбор аз телевизиони Тоҷикистон. 7 ноябр сафари кории президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон аз ноҳияи Ёвон оғоз ёфт. Нахуст роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар деҳоти Даҳанаи ноҳияи Ёвон корхонаи истеҳсолии Армстронгро ифтитоҳ намуданд. иншооти нави саноатӣ дар заминаи ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Хуаҷиан Ғайюр Индустриал сохта шудааст. 7 ноябр сафари кории президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон аз ноҳияи Ёвон оғоз ёфт. Нахуст роҳбари давлат дар деҳоти Даҳанаи ноҳияи Ёвон корхонаи истеҳсоли Армстронгро ифтитоҳ намуданд. иншооти нави саноатӣ дар заминаи ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Хуаҷиан Ғайюр Индустриал аз ҷониби соҳибкори ватанӣ Акбар Асадулло сохта шудааст. самти фаъолияти корхона истеҳсоли Армстронг буда талабот ба ин навъи маҳсулоти сохтмонӣ дар дохил ва хориҷи кишвар хеле зиёд аст. Армстронг маҳсулоти сохтмонӣ замонавӣ ва аз ҷиҳати экологӣ безарар буда дар ороиш ва зиннат додани дохили биноҳои гуногун васеъ истифода мегардад. мақсади асосии бунёди корхонаи мазкур ин таъмини талаботи рӯзафзуни бозорҳои дохила ва хориҷа ба маҳсулоти наву замонавии сохтмонӣ мебошад. шифтои Армстронг аз нигоҳи экологӣ безарар ва бехатар, аз нигоҳи арзиш камхарҷ ва аз нуқтаи назари истифодабарӣ тарзи насби осон дорад. ضمن شناسایی با فعالیت کارخانه به پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان اطلاع دادند که خطای تکنولوژی از شرکت‌های با نفوذ جهانی وارد شده. اقتدار لایحه‌ای آن در یک سال به 9 میلیون عدد آرمسترونگ برابر میباشد. طبق تحلیل بازار داخلی طلبات به آرمسترونگ 3 میلیون عدد را تشکیل نموده. باقی مانده آن طبق شرطنامه به دیگر کشورها صادر میگردد. با تأسیس و به فعالیت آغاز نمودن انشاءات نو صنعتی 30 ساکن محلی با کار و معاش خوب تامین گردیدند. پیش ما مهاجرت می‌رفتیم، ای وطن دو و ای خونگذار دو. قاضی رحمت جناب بیالیده که هم خزاودورا مقصد برای ما شده. ما مقصد در پیش زن فرزنده خودمون با معاش خوب کار میکنیم. محصولات کارخانه عوض کننده واردات بوده در مجموع با 150 شکل و دیزاین معاصر استحصال می شود. همچنین امکان است که محصولات در اساس انتخاب دیزاین و فرمایش مزاجان آماده گردد. سرور دولت محترم امامعلی رحمان بنیاد چنین کارخانه ها را در سمت نائل شدن به هدف چهارم ملی صنعت کنونی با صورت کشور قدمی استوار گفته. از جمله تاکید داشتند که وزارت چنین تدبیرها می تواند بر رشد اقتصادیات، تشکیل جایهای کاری نو، بلند برداشتن اقتدار صادراتی کشور و رقابت پذیری آن مساعدت نماید. در همین جا پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان از نمایش محصولات کارخانه بازدید نموده. از مسئولین طلب نمودند که به صفت استحصالات توجه بیشتر ظاهر نمایند. مورد به ذکر است که فرها شرکت وطنی غیرگروه با استفاده از دستگیری‌های پیوسته راهبر دولت نسبت به بخش خصوصی سال جاری 5 کارخانه استحصالی بنیاد نمودند که در آنها 600 نفر با کار و معاش خوب تامین شدند. 7 نوامبر در ادامه سفر کاری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در ناحیه یاوانی ولایت ختلان کارخانه گچ-کارتون جمعیت دارای مسئولیت محدود فیضی گچ را به استفاده دادند. 7 نوامبر در ادامه سفر کاری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در ناحیه یاوانی ولایت ختلان کارخانه گچ-کردن جمعیت دارای مسئولیت محدود فیض گچ را به استفاده دادند. کارخانه استحصال گچ-کردن در اساس دستور سپارش‌های پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در دایره نقشه چهاربینی‌های سازندگی بخشیده به سالگرد 35 استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان از جانب صاحبکاری محلی فیض علی زاده شیرعلی در مدت بیشتر از یک سال بنیاد گردید. ضمن شناسایی با روند
استحصالات به سروری دولت محترم امومالی رحمان اطلاع دادند که فعالیت کارخانه نوی صنعتی در 3 بست براه مانده شده. در آن اساساً استحصال گچکردان و غورگچ‌های ساختمانی راه اندازی شده است. کارگاه نو امکان دارد که در یک سال زیاده از 500,000 متر مربع گچکارتون استحصال نماید و تصمیم است که در آینده نزدیک حجم استحصالات تا 1 میلیون متر مربع رسانیده شود. در کارخانه 45 ساکن محلی با کار و معاش خوب تامین شدند. با دستگیری‌های پیشوای ملت محترم جناب عالی، ما صاحبکاران تصمیم گرفتیم که این فرصت را استفاده برده و در نوبت خود در پیش خود مقصد گذاریم که کارخانه‌های نوی استحصالی با تجهیزات‌های نوی معاصر ساخته به استفاده دهیم که جایهای کاری نو را تشکیل میکنند. کارگاهی که ما امروز به استفاده میدیم کارگاه استحصال گچکردان بوده، تکنولوژی نوی معاصر می باشد. در این کارگاه زیاده از 45 نفر شهروندان گرد و اطراف کارخانه با جای کاری دائمی تامین بوده. عین زمان کارگاه با اقتدار 500,000 متر مربع در یک سال استحصال کرده است. در آینده ما کوشش میکنیم که حجم استحصالات را تا به 1 میلیون متر مربع رسانیم. کارگاه تصمیم دارد که در آینده دیگر نمودهای گچکردان را هم استحصال نماید، از آن جمله گچکردان‌های به نمی تاب آور و به آتش تاب آور را نیز به استحصالات وارد نماید. برای بنیاد و مجهزگردانی اقتداری نوی صنعتی زیاده از 24 میلیون سومانی صرف گردیده است. سروری دولت محترم امومالی رحمان اقدام صاحبکاری محلی را شایان دستگیری نامیدند. دستور داده شد که ضمن فعالیت به حجم استحصالات و صفت و رقابت پذیری محصولات توجه خاص روانه کرده شده، محصولات با نظرداشت طلبات بازار استحصال گردد و رعایت معیارهای صادرات مال به خارجه در مد نظر قرار داده شود. کارخانه استحصالی در منطقه صنعتی ناحیه یاوان در زمینه تطبیق هدفهای صنعتی کنانی با سرعت کشور و سالهای 2022-2026 سالهای رشد صنعت در تاجیکستان بنیاد کرده شده است. گچکارتون با حجم و اندازه‌های گوناگون توسط دستگاه و تجهیزات پیشرفته و خطهای تکنولوژی زمانوی استحصال کرده می شود. خطهای تکنولوژی که در کارخانه نصب شده است نوترین دانسته می شود و در آنها مطابق با استانداردهای بین المللی محصولات استحصال می شود. کارکرد محصولات خام محلی تا مرحله نهایی تعیینات اساسی فعالیت کارخانه ارزیابی کرده شد. آزمایشگاه کارخانه با تجهیزات معاصر مجهز می باشد که در آن متخصصان کسبی صفت محصولات را دقیق سنجیده بعداً برای استفاده در استحصالات پیشنهاد می نمایند. باید گفت که 70% محصولات کارخانه از اشیای خام محلی بوده، با استفاده از کانهای عمل کننده اطراف ناحیه با صفت اعلی آماده می شود و عوض کننده واردات می باشد. در کارخانه 2 نمود گچکارتون با اندازه 1 متر و 20 سانتی متر پهنایی و 2 متر و 50 سانتی متر درازی برای دیوار و سقف استحصال کرده می شود. این نمود محصولات برای دیوارهای بین حجروی و آرایش سقف انشاءات گوناگون استفاده می گردد. در مرحله های بعدی تصمیم است که استحصال گچکردان‌های به نمی و گرمی تاب‌آور نیز در همین کارخانه براه مانده شود. کارخانه فعالیت استحصالی خود را از شیرش، تخت سنگ‌ها و غورگچ‌ها شروع کرده بود و امروز نامگیر محصولات‌ها در کارخانه جدم فیض گچ به 100 نمود رسانیده شد و صفت محصولات ما از دیگر محصولاتی که از خارج کشور وارد میشوند برتریت دارد و امروز در بازار داخلی محصولات‌های ما الکی مقام خود را یافتند. جمعیت دارای مسئولیت محدود فیض گچ از زمره کارخانه‌های مهم استحصالی در ناحیه یاوان بوده از سال 2014 عمل می‌کند. در این مدت کارخانه استحصال 27 نامگوی محصولات ساختمانی را براه مانده در بازار مقام خود را پیدا کرده است که اکثریت تعیینات صادراتی دارد. حالا در این کارخانه استحصال گسترده غورگچ‌های بیرونه و درونه، غورگچ‌ها برای سقف و آرایش بیرونی بنا و انشاءات، برای کارهای گچکاری، شیرش‌های تخت سنگ‌های با آب و نمناکی تاب‌آور درون و بیرون بنا، رنگ‌های امولسیونی شسته شونده و به نمی تاب‌آور، پروفیل و غیره ها براه مانده شده است. کارخانه در مساحت 2 از 7 گکتار جایگیر شده است که بیشتر از 1.5 گکتاری آن را باغ درختان میوه دهنده تشکیل می‌دهد. در عموم اطراف کارخانه با نظرداشت تعیینات صنعتی داشتن آن سبز و خرم گردانیده شده
شده است که این روند به بهداشت وضع اکولوژی مساعدت میکند. اینچنین شرکت فیضی گچ در پیگیری از اقدام‌های سازندگی رهبریت عالی سیاسی کشور در عملی سازی تشبس‌های بنیادکاری بابت استقبال شایسته از جشن بزرگ ملی 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در ناحیه یاوان حصه‌گذاری دارد. جمعیت سال گذشته تصمیم گرفته بود که بینای ایلاوگی در مکتبی میانه رقم 49 واقع در جماعت گلسرا یوسفova ساخته به استفاده دهد. خرسندی آور آن است که در این روز 6 نوامبر روز کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان جمعیت بنا را که در دو بخش با 576 نفر خواننده تحصیل می نماید ساخته به استفاده داد. از دستگیری های پیشوای ملت محترم جناب عالی ما صاحبکاران روح الهام تازه گرفته در پیش خود مقصد گذاشتیم و نیت کردیم که برای گلگل شکوفانی تاجیکستان عزیزمان در آینده سهم خود را گذاریم. جمعیت در آینده تصمیم گرفته است که باز هم خطهای نوی تکنولوژی وارد نموده سهم خود را در روند استحصالات بیشتر سازد. در جمعیت دارای مسئولیتش محدود فیضی گچ با حیث راهبر سیخ استحصالی کار و فعالیت می نمایم. این خط استحصالی از خارج مملکت وارد کرده شده دارای صفت بلند می باشد. در کارخانه ما 45 نفر با جای کار تامین شدند که معاش خوب می گیرند و با خوراک گرم و سر و لباس کاری تامین می باشد. ما برابریت کارخانه مینداری خودمان را بیان میکنیم. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان اثنای شناسایی با فعالیت کارخانه با صاحبکار وطنی برای سهمگذاری در روند صنعتی کنونی کشور عرض سپاس کرده دستور دادند که به مسئله آماده سازی و بازآموزی متخصصان در خارجه توجه ظاهر کرده تشبس‌های سازندگی و اجتماعی را وسعت بخشد. 7 نوامبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در ادامه سفر کاری در ناحیه یاوان کارخانه استحصالی مکانیزم های باربرداری شرکت ماشینسازی دبنگ تاجیکستان را در منطقه صنعتی دهات دهنه مورد بهره برداری قرار دادند. اقتدار استحصالی کارخانه در یک سال 80 کران باربرداری پر اقتدار بوده عوض کننده واردات می باشد و به صادرات نیز نگرانیده شده است. 7 نوامبر президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар идомаи сафари корӣ дар ноҳияи ёвон корхонаи истеҳсоли механизмҳои борбардори ширкати мошинсозии дебанк тоҷикистонро дар минтақаи саноатии деҳоти даҳана мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. корхонаи навбунёд бо иқтидор ва шакли фаъолият дар осиёи марказӣ назир надошта бо ҷалби сармояи дохилӣ ва шарикони рушд дар муддати камтар аз 5 моҳ бо маблағи 12 миллион сомонӣ бунёд ёфтааст. бо мавриди истифода қарор додани корхонаи нави истеҳсоли механизмҳои борбардори ҷамъияти саҳомии кушодаи ширкати мошинсозии дебанк тоҷикистон 30 нафар бо ҷои кори доимӣ таъмин шуданд. корхонаи нави истеҳсолӣ аз умраи иншооти ҷашнӣ ба истиқболи 35-мин солгарди истиқлоли давлатӣ маҳсуб ёфта дар доираи татбиқи ҳадафи 4-уми стратегӣ саноатикунонии бо суръати кишвар бо навтарин технологияи ҷаҳонӣ ҷиҳозонида шудааст. ба сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон иттилоъ дода шуд ки иқтидори истеҳсолии корхона дар як сол 80 крани борбардори пуриқтидор буда дар сурати зиёд гаштани фармоиши харидорон ҳаҷми истеҳсоли он зиёд карда мешавад. имрӯз боиси хурсандӣ аст ки бо иштироки бевоситаи ҷаноби олӣ муҳтарам пешвои муаззами миллат корхонаи мо ифтитоҳ гардид. мо хурсандӣ аз он ҳастем ки соҳибкорон дар ҳар як кушодашавии корхонаҳо محترم جناب عالی خودشان به واسطه اشتراک میکنند در دستگیری صاحبکاران هستند همه وقت. با فعالیت در آمدن کارخانه استحصال کرانهای باربردار نرخ کرانها در بازار تا 30% پایان می‌فراید و برای نصب کردن و خدمت رسانیدن به مشتری‌ها و کفالت دور و دراز خدمت رسانی این یک دستگیری برای میزبان میباشد.
маҳсулоти корхона ивазкунандаи воридот буда ба содирот низ нигаронида шудааст. механизмҳои борбардори истеҳсолшаванда дар корхонаи навбунёд ки пас аз озмоишу санҷишҳои мутахассисони соҳа насб карда мешаванд, тавоноии бардошти аз 4 то 12 тонна борро доранд. кранҳои борбардори ин корхона тариқи фосилавӣ низ идора карда мешавад ки он метавонад кори биносозонро ба маротиб осон намояд. пас аз мавриди истифода қарор гирифтани корхона арзиши кранҳои борбардор дар бозор то 30% арзон бояд шавад, зеро то ҳол ин маҳсулот аз берун ворид мешавад. то имрӯз ҳар сол ба ҳисоби миёна ба маблағи то 9 миллион доллари амрикоӣ кранҳо аз хориҷи кишвар ворид мешавад. аз ин хотир кранҳои ин корхона ивазкунандаи воридот ва ҳам маҳсулоти содиротӣ хоҳад шуд. бисёр шудем ки корхонаи мо имрӯз бо иштироки муҳтарам пешвои миллат мавриди истифода қарор гирифт. аслан корхонаи мо ба истеҳсоли кранҳои борбардорӣ машғул мебошад ки дар як сол то 80 адад кранҳои борбардорӣ истеҳсолро ба роҳ мондааст. бояд қайд кард ки кафшергарӣ дар корхонаи мо тариқи махсус ба роҳ монда шудааст ки пуриқтидории механизмҳои кранҳои борбардориро таъмин менамояд ва мо дар оянда ният дорем ки болобарҳои дар сохтмон истифодашавандаро ба роҳ монем. тавре гуфта шуд, корхонаи мазкур дар бинои бекорхобидаву валангоре ки солиёни дароз аз мадди назар дур монда буд, бунёд гардида ба як гӯшаи ободу зебое мубаддал гаштааст. масоҳати умумии корхонаи навбунёд наздики 4000 метри мураббаъ буда, гирду атрофи он сабзу хурам гардонида шудааст. дар саҳни бинои корхона намунаи яке аз кранҳои борбардор гузошта шуда буд ки бозгӯи иқтидори истеҳсолии корхона ва сифати баланди маҳсулоти он мебошад. президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пас аз шиносоӣ бо фаъолияти истеҳсолӣ ва васли кранҳои пуриқтидори корхона ташаббуси масъулинро барои ба роҳ мондани чунин иқдоми нек ки дар пайравӣ ба сиёсати созандаву бунёдкоронаи роҳбарияти олии кишвар амалӣ гаштааст муҳим арзёбӣ намуда барои фаъолияти самарабахши минбаъдаи он дастуру ҳидоятҳо доданд. 7 ноябр президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон роҳи мошингарди Бохтар Левакан Данғараро ба истифода доданд. дарозии умумии роҳ 68.8 километрро ташкил медиҳад. 7 ноябр президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон роҳи мошингарди Бохтар Леваканд Данғараро ба истифода доданд. роҳ дар доираи ҳадафҳо барои ба талаботи байналмилалӣ мутобиқ намудани шароити хизматрасонӣ дар 3 марҳила бунёд шуда дарозии умумии он 68.8 километрро ташкил медиҳад. қитъаи Бохтар Леваканти роҳи Бохтар Данғара аз 6 хати ҳаракат иборат буда дар он барои ҳаракати воситаҳои нақлиёт шароити зарури фароҳам оварда шудааст. бо назардошти он ки ин роҳ ду шаҳр Бохтар ва Левакантро бо ҳам мепайвандад, бо ҳама талаботи муосири хизматрасониро дар вақти кор ба инобат гирифтем. қидаи Бохтар Леваканти роҳ аз 6 хати ҳаракат ва боқимонда аз 2 хат иборат мебошад. дар маҷмӯъ дар роҳ 5 пули мошингузар ва 2 роҳи давродавр сохта шудааст. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид карданд ки бунёди роҳ ба ташаккули долонҳои нақлиётӣ, рушди устувори иқтисодӣ ва боз ҳам беҳтар намудани сатҳи зиндагии мардум мусоидат мекунад. шукронаи пешвои миллат, шукронаи сулҳу субот ки хеле раҳои кушоду васеъ ба мо ба истифода дода шуданд ки мо озод ба шаҳри Бохтар рафт омад мекунем. баъд аз ба даст овардани истиқлолияти давлатӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар рӯзҳои аввалини соҳиб истиқлолӣ аз ҷониби давлат ва ҳукумати кишвар алалхусус пешвои муаззами миллат самтҳои стратегӣ эълом ва пешниҳод карда шуд ки яке аз ҳамон самтҳои стратегии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ин аз бомбасти коммуникатсионӣ раҳонидани кишвар ба ҳисоб меравад. хушбахтона аз ибтидои солҳои истиқлолият то ба имрӯз бо ташаббус ва ҷонисориҳои бевоситаи фарзанди фарзонаи миллат мо тавонистем ки дар ана ҳамин масъалаи стратегии давлат аз бомбасти коммуникатсионӣ раҳонидани кишварамон ба муваффақиятҳои беназир даст ёфта бошем. бунёди истгоҳҳои нақлиётӣ, насби чароғакҳои роҳнамо, гузаргоҳ барои пиёдагардон, шинондани дарахтони ороишию сояафкан ва сабзкорӣ зебогии роҳро таъмин намудааст.
қисматҳои аҳолинишини роҳ тибқи талаботи байналмилалӣ чароғон карда шудааст ки шабонгаҳ дар баробари таъмини рӯшноию зебоӣ ҳамзамон осудагию бехатарии мардумро дар назар дорад. пештар ҳангоми роҳ рафтан ба шаҳри Бохтар бениҳоят роҳҳои фарсуда буд, яъне ки ба мушкилоту дучор мешудем. озеб бошад бо як дили пур ҳаракат карда рафта омад метавонем. ҳангоми шаб ҳаракат кардан роҳҳо ҳама равшан аст мисли рӯз, яъне ки ягон мушкилот нест. ҳаракат пурра таъмири хуби замонавӣ аст. роҳ ободӣ аст, роҳ пешрафт аст, роҳ тараққиёт аст. васли новаҳои оҳану битонӣ, қубурҳои обгузар, тахтасангҳои ду канори роҳ ва деворҳои ҳимоявӣ ҳаракати бехатари воситаҳои нақлиётро таъмин менамояд. дар қисматҳои кӯҳистони табиати тоҷикистон тавассути корҳои тахту ҳамворкунӣ имконият барои ҳаракати воситаҳои нақлиёт беҳтар гардонида шудааст. роҳҳо на он қадар ҳамвор пасту баланд буданд. рафту омад ниҳоят вазмин буд. худат пештар ҳис мекарди ки мондашавиро ҳис мекард. ҳозир боза роҳ ҳавор аст. роҳ нишонаи тараққиёти ҷамъият аст, пешравии ҷамъият аст, ободӣ аст. ҳама ин зиндагии хуб аз амин роҳ вобастагӣ дорад. ин роҳ роҳи пайвандгари тамоми гӯшаи канори на танҳо кишвар, балки берун аз он мешавад ва мо ҳунармандони шаҳри Левакан мин баъд метавонем ки бо ҳамин роҳ озодона ҳунарҳои болои бонувонро ба дигар ҷойҳо бурда ба маърази тамошо гузорем ва ё он меҳмононе ки ба шаҳри мо ташриф меоранд ба воситаи ҳамин роҳ онҳо озодона аз гузаргоҳи мо ки гузаргоҳи ҳунармандон дар даромадгоҳи шаҳр аст дидан намоянд ва аз ҳунари болои бонувони шаҳри Левакан бархурдор гарданд. бо супориши сарвари давлат дар доираи ҳамин лоиҳа 3 километр роҳҳои дохилии шаҳри Левакан низ навсозӣ хоҳад шуд. роҳи Бохтар Левакан Данғара аҳамияти зиёди иқтисодию иҷтимоӣ дошта барои баланд бардоштани ҳаҷм ва сифати боркашонию мусофиркашонӣ замина мегузорад. даврони соҳибистиқлолият барои рушди ҳамаи соҳаҳо шароити бисёр хуб фароҳам овард ки аз баракати он зиндагии халқ рӯз ба рӯз беҳтар шуда истодааст. истифодаи роҳ барои сарфаи сӯзишворӣ, кашондани маҳсулотҳои хоҷагии халқ, содирот ва воридоти маҳсулотҳои хоҷагии халқ, сарфаи сӯзишворӣ, таъмини ҷойи корӣ ва дар тамоми фасли сор ҳаракати ҳамаи намуди нақлиёт мусоидат мекунад. бунёди ин ва дигар роҳҳои дорои аҳамияти байналмилалӣ дар солҳои истиқлоли давлатӣ имкон фароҳам овардааст ки қаламрави Тоҷикистон барои давлатҳои минтақа ҳамчун транзит истифода гардад. ин яке аз қитъаҳои роҳи шоҳроҳи байналмилалии Бохтар, Кулоб, Хоруғ ва сарҳади Чин мебошад. ин албатта дар масъалаи муносибатҳои иқтисодии беруна бисёр ҳам нақши фаъол мебозад, чунки гардиши савдои ҷумҳурии Тоҷикистон бо ин давлати аз ҷиҳати иқтисодӣ абарқудрат, яъне ҷумҳурии мардумии Хитой зиёдтар мегардад ки ин ба нишондиҳандаҳои иқтисодии мамлакати мо такони ҷиддӣ медиҳад ва тавассути ин роҳ ҳар рӯз ҳазорҳо тонна борҳо ва мусофирон кашонда мешавад ки ин албатта ба рушди иқтисодии минтақаҳои алоҳидаи ҷумҳурии Тоҷикистон таъсири мусбии худро мегузорад. ёдовар бояд шуд ки корҳои сохтмонӣ дар марҳилаи якуми роҳи мошингарди Бохтар Левакан Данғара бо иштироки президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон моҳи октябри соли 2021 оғоз гардида буд. иҷрои саривақтии супоришҳои роҳбари давлат имкон фароҳам овард ки бунёди роҳ дар муҳлати муайян гардида мутобиқ ба талаботи лоиҳавӣ ба анҷом расонида шавад. шукронаи озодии кишвар, шукронаи тинҷу осоиштагӣ, шукронаи пешвои муаззами миллат муҳтарам ҷаноби Олӣ Эмомалӣ Раҳмон мекунем ки барои мо ронандагон, барои насли ояндаи кишвар ин қадар роҳҳои мунфарж карда, ин қадар роҳҳои тоза озода ба истифода доданд ки душвор намекашем. сари вақт ба шаҳри Бохтар рафтан мерасем. пеш вақт барои як шаҳри Бохтар рафтан 2-3 соат вақт мегирад. як бор ба шаҳри Бохтар мерафти, аллакай душворӣ ҳис мекарди, мондашавӣ ҳис мекарди. ҳоли аллакай 2 маротиб 3 маротиб озод меравӣ, меоед умуман душворӣ ҳис намекунӣ. раҳҳои хуб аст. ин қадар раҳҳое ки кандаӣ буд, теппаҳо ҳозир аллакай ҳама раҳҳо хуб шуданд, ҳавор шуданд. роҳ пайвандгари қалбҳост. ин роҳ барои таҳкими дӯстии мо ҷавонон мусоидат мекунад.
дар охир сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон таваҷҷӯҳи масъулини дахлдори соҳа ва коргарону мутахассисонро ба нигоҳубини дурусти роҳ ҷалб карданд то ин ки солиёни зиёд барои боркашонию мусофиркашонӣ хизмат кунад. ин роҳҳо пайвандгари дилҳо ҳаст. ин роҳҳо моро бо ҳам наздик месозад ва пешрафти ояндаи моро бо ҳамдигар мустаҳкамтар месозад ва ваҳдату ягонагиро боз бештар менамояд. ҳамчунин президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо лоиҳаи бунёди роҳҳои мошингарди Данғара Гулистон ва Гулистон Фархор шинос шуда ба корҳои сохтмонӣ оғоз бахшиданд. қитъаи Данғара Гулистони роҳи дорои аҳамияти байналмилалии Душанбе Кулоб Хоруғ сарҳади Чин наздики 50 километрро ташкил намуда аз 4 хати ҳаракат иборат хоҳад буд. роҳбари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон таъкид карданд ки Тоҷикистон тавассути бунёди ҳамин гуна роҳҳои муосир ба яке аз ҳадафҳои стратегӣ табдил ёфтан ба кишвари транзитӣ ноил мегардад. طبق طلبات بین المللی راهسازی در قطعه دنغره گلستانی راه بین المللی دوشنبه خاروق خانه مادر و کودک، ایستگاه‌های نقلیاتی، گذرگاه‌های بالازمینی و زیرزمینی، پیاده‌راه و دیگر زیربنای نقلیاتی به نقشه گرفته شده است. مسافه عمومی قطعه گلستان فرخار باشد 29.6 کیلومتر را تشکیل نموده با جلب سرمایه خارجی و سهم حکومت جمهوری تاجیکستان ساخته می شود. مرحله یکم راه گلستان فرخار پنج دوستی جزء مهم شاهراه بین المللی بوده توسط مسیرهای خارجی برای دسترسی به بندرهای جهانی شرایط فراهم می‌آورد. ساختمان را امروز آغاز گردید و قسمت اول و آخری را از 4 خط حرکت عبارت و قسمت بینی را از 2 خط حرکت عبارت میباشد. ما متخصصان داخل و خارجی گفته‌های رهبر دولت را سربخش کار خود کرده کار را در مهلت معین شده شرطنامه با صفت بلند به فرجام میرسانیم. بنیاد قطعه‌های دنغره گلستان و گلستان فرخار در دایره تطبیق برنامه مقصدناک دولتی رشد کمپلکس نقلیات جمهوری تاجیکستان تا سال 2025 به خاطر تشکل دالان‌های نقلیاتی و به دولت ترانزیتی تبدیل دادن تاجیکستان اهمیت مهم می‌گذارد. طبق قرارداد کارهای ساختمانی در مرحله یکم تجدید راه ماشینگرد گلستان فرخار پنج دوستی یعنی تا فرخار باید تا ماه سپتامبر سال 2027 به انجام رسانیده شود. راهبر دولت محترم امامعلی رحمان با مسئولین برای در مهلت معین گردیده با صفت به انجام رسانیدن ساختمان و مطابق با طلبات بین المللی فراهم آوردن شرایط مساعد سفارش ها دادند. سرور دولت محترم امامعلی رحمان این راه را در رشد بارکشانی و مسافرکشانی، تجارت نزد سرحدی و پیشرفت سیاحی به سموحه ارزیابی نمودند. در همین روز از جانب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر لیوکند 6 تکنیک نو نگهداری را هدیه کرده شد. هفتم نوامبر ضمن سفر کاری به ولایت ختلان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در شهر لیوکند با برداشتن پرده از روی لوحه خاطروی پارک اینوواسیونی صنعتی و تکنولوژی را مورد بهره برداری قرار دادند. در پارک اینوواسیونی صنعتی و تکنولوژی شهر لیوکند 6 کارخانه استحصالی موجود بوده، در آنها 55 نفر با کار تامین گردیدند. هفتم نوامبر ضمن سفر کاری به ولایت ختلان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در شهر لیوکند با برداشتن پرده از روی لوحه خاطروی پارک اینوواسیونی صنعتی و تکنولوژی را مورد بهره برداری قرار دادند. پارک اینوواسیونی صنعتی و تکنولوژی شهر لیوکند با فراگیری 6 کارخانه استحصالی در دایره دستور و سپارش‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در سمت صنعت کنونی با سرعت کشور و عملی‌گردانی نقشه و برنامه‌های رشد ساحه صنعت با اقدام صاحبکار وطندوست خال محمد چیلازاده در همکاری با متخصصان چینی بنیاد گردیده است. مساحت عمومی پارک اینوواسیونی صنعتی و تکنولوژی شهر لیوکند 1.8 هکتار را در بر گرفته آن دارای کارخانه کارکرد شیشه، کارگاه‌های استحصالی مکران، مواد شستشویی، دستپوشک، رنگ‌های ساختمانی، مبل، اینچنین بناهای معمولی و خواجگیداری، مغازه فروش محصولات کارگاه‌ها و انشاءات یاری رسان میباشد. ارزش لایحه‌ای پارک اینوواسیونی صنعتی و تکنولوژی زیاده از 30 میلیون سومانی را تشکیل می‌دهد. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در پارک اینوواسیونی صنعتی و تکنولوژی نخست کارخانه کارکرد شیشه را مورد بهره برداری قرار دادند. کارخانه کارکرد شیشه در مساحت 2920 متر مربع بنیاد گردیده در آن دستگاه و تجهیزات معاصر وارد و نصب کرده شده است.
در کارخانه مذکور کارکرد شیشه و استحصال در و تیره‌های پلاستیکی و متالی راه‌اندازی گردیده‌اند. به پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان اطلاع داده شد که در کارخانه با استفاده از دستگاه و تکنولوژی نو کارکرد شیشه با اصولهای معاصر به راه مانده شده است. اقتدار سالانه کارخانه نو تأسیس کارکرد از 80 تا 90 هزار متر مربع شیشه را تشکیل می‌دهد. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به مسئولان و متخصصان دستور دادند که به صفت محصولات توجه جدی ظاهر نمایند، زیرا با در نظر داشت تشکل و رشد انفراساختار شهر و ناحیه‌های کشور طلبات به در و تیره‌های پلاستیکی و متالی با شیشه‌های خوش‌صفت زیاد است. با مورد بهره برداری قرار گرفتن کارخانه کارکرد شیشه 9 ساکن محلی با کار دائمی تامین گردیدند. با تشکیل کارخانه استحصال روزگار مردم بهبود شده است. چنانچه با دستگیری پیوسته پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان صاحبکار محلی اقدام گرفته که در شهر لیوکن چنین کارخانه صنعتی زمانوی بنیاد کرد که دارای شرایط خوب مهنت بوده. ما با روحیه بلند کار می‌کنیم. در همین جا پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان کارگاه استحصال مبل را مورد استفاده قرار داده در گوشه نمایشی با محصولات کارخانه شناس شدند. در اینجا 12 نمود مبل استحصال کرده می شود. اقتدار سالانه کارگاه مذکور از 30 تا 36 هزار متر مربع را تشکیل داده با استفاده از خط تکنولوژی کارگاه استحصال مبل با طرح‌های گوناگون و زیبا به راه مانده شده است. و در نظر داشت آنکه ساحه صنعت و اینواسیا یکی از منبع‌های مهمترین رشد منبعی کشور به حساب می رود، در همین موضع پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان کارگاه استحصال رنگ‌های ساختمانی را مورد بهره برداری قرار دادند. خط تکنولوژی در کارگاه مذکور خوش‌صفت بوده، در آن رنگ‌ها با شکل و نمودهای مختلف برای ساختمان انشاءات تعیینات گوناگون استحصال کرده می شود. اقتدار سالانه کارگاه از 350 تا 370 تن رنگ را تشکیل می دهد. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به مسئولان و کارمندان کارگاه استحصال رنگ‌های ساختمانی دستور دادند که به صفت محصولات توجه جدی ظاهر کرده در آینده دایره فعالیت کارگاه را وسیع و جایهای کاری را زیاد نمایند. در همین جا پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان همچنین کارگاه استحصال دستپوشک را مورد استفاده قرار دادند که در آن 5 نفر با کار دائمی تامین می‌گردد. گفته شد که محصولات کارگاه نو تأسیس اساساً در کارهای ساختمانی و وصلگری در روند سازندگی و بنیادکاری‌های کشور و ساختمان و بنیاد انشاءات تعیینات گوناگون استفاده کرده می‌شود. اقتدار سالانه کارگاه نو تأسیس از 600 تا 620 هزار جفت دستپوشک را تشکیل می‌دهد. همچنین پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در همین موضع کارگاه استحصال مواد شستشویی را مورد بهره برداری قرار دادند. در کارگاه مذکور 7 نفر با کار دائمی تامین گردیده در آن استحصال صابون‌های خوش‌صفت و خوشبوی به راه مانده شده است. ما بسیار خرسند هستیم که در زادگاه ما همین خیلی کارخانه گشوده شده است. میناداری صمیمی خود را پیش از همه به اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان و صاحبکاران بیان کردنیم که در شهر لیوکن این کارخانه افتتاح یافته. ما زنان و دختران خانه‌نشین در جای کار دائمی در محله زیست خود تامین گردیدیم. با اراده سازنده و سیاست خردمندانه پیش گرفته پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان، عاید صنعت کنانی با سرعت مملکت ساحه صنعت با تشکیل کارخانه‌های عظیم و خرد استحصالی رشد کرده ایستاده است. این شهادت از آن است که با دستگیری پیشوای معظم ملت در شهر لیوکن چنین کارخانه‌های زمانوی استحصالی تشکیل گردید. ما زنان و دختران شاد و رخ بلندیم که با جای کاری دائمی و شرایط خوبی کاری تامین گردیدیم.
иқтидори солонаи ин коргоҳи навтаъсис аз 240 то 260 тонна собунро ташкил медиҳад. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо назардошти муҳимияти риояи қоидаҳои беҳдоштӣ дар ҷомеа бунёди коргоҳи нав ва ба роҳ мондани истеҳсоли маҳсулоти шустушӯӣ аз ҷумла собунҳои хушсифатро зарур шумориданд. дастур шуд ки истеҳсоли маҳсулот минбаъд низ зиёд карда шуда маҳсулоти ватанӣ бояд бо сифати баланд ивазкунандаи воридот бошад. ҳамзамон президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар парки инноватсионии саноатию технологӣ коргоҳи истеҳсоли макаронро ба истифода доданд. коргоҳи мазкур бо дастгоҳу таҷҳизот ва хатти технологии муосир таъмин карда шуда дар он истеҳсол ва бандубасти макарон бо шаклу намудҳои гуногун роҳандозӣ гардидааст. дар коргоҳи истеҳсолии макарон 6 нафар бо кори доимӣ таъмин гардида иқтидори солонаи коргоҳ аз 250 то 270 тонна макаронро ташкил медиҳад. дар маҷмӯъ дар 6 коргоҳи парки инноватсионии саноатию технологии шаҳри Леваканд 55 нафар бо кор таъмин гардиданд ки фаъолияти доимии онҳо ба зиёд намудани суръати рушди истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ ва беҳтар гардидани шароити зиндагии аҳолӣ мусоидат мекунад. дар дораи татбиқи ҳадафҳои пешгирифтаи роҳбарияти олии мамлакат дар самти рушди соҳибкорӣ дар кишвар мо соҳибкорони маҳаллӣ иқдом гирифтем ки якчанд корхонаҳои хурду бузурги саноатӣ саҳми арзандаи худро дар рушди иқтисодиёти миллӣ гузошта бошем. бо қадамҳои файзбори пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба шаҳри саноатии Левакан як зумра корхонаҳои гуногуни ниёзи мардумро ба истифода дода истодаем. бунёд ва муҷаҳҳазгардонии ин корхонаҳои навбунёд аз дастуру ҳидоятҳои хиратмандонаи сарвари давлатамон сарчашма мегирад. дар ин корхонаҳои навбунёд 10 нафар сокинони шаҳри Левакан аз ҷумла занону духтарони хонанишин ба ҷои кори доимӣ фаро гирифта мешаванд. мо соҳибкорони маҳаллӣ иқдом гирифтем ки дар марҳилаи дуввуми рушд якчанд корхонаҳои хурду бузург ба нақша гирифтем ки барои ғанӣ гардонидани буҷети маҳаллӣ ва таъмини ҷои кор барои ҳамватанонамон саҳми арзандаи худро гузорем. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иқдоми созандаи соҳибкоронро шоистаи таҳсин хонданд. ба масъулон ва мутахассисони коргоҳҳои парки инноватсионии саноатию технологии шаҳри Леваканд дастур доданд ки бо истифода аз технологияҳои муосир ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти ивазкунандаи воридот ва ҷойҳои кориро зиёд карда талаботи бозорро бо маҳсулоти рақобатпазири ватанӣ таъмин намоянд ва иқтидори содиротии кишварро тақвият бахшанд. маврид ба ёдоварист ки ҳоло дар шаҳри Леваканд 34 корхонаву коргоҳи саноатӣ фаъолият менамояд ки дар онҳо истеҳсоли орд, сабуз, пахта, карбамид, аммиак, симент, хишти пухта, хишти симентӣ, сангреза, симчӯби бетонӣ, мебел ва либосҳои мактабӣ истеҳсол карда мешавад. 7 ноябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар идомаи сафари корӣ дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон ба ноҳияи Кушониён ташриф оварданд. нахуст сарвари давлат бо бардоштани парда аз рӯи лавҳаи рамзӣ корхонаи истеҳсолии мотосиклҳои дучарха ва сечархаҳои гуногуни вахш саноатро ба истифода доданд. дар корхона истеҳсоли зиёда аз 30 намуд воситаи нақлиёт бароҳ монда шудааст. ҳамчунин пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баъд аз ифтитоҳи корхонаи истеҳсоли вахш саноат дар ноҳияи Кушониён аз намоиши маҳсулоти кишоварзӣ дидан намуданд. 7 ноябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар идомаи сафари корӣ дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон ба ноҳияи Кушониён ташриф оварданд. нахуст сарвари давлат бо бардоштани парда аз рӯи лавҳаи рамзӣ корхонаи истеҳсоли мотосиклҳои дучарха ва сечархаҳои гуногуни вахшсаноатро ба истифода доданд. корхонаи мазкур дар доираи эълон гардидани солҳои 2022-2026 солҳои рушди саноат бунёд шудааст. ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ доданд ки корхонаи истеҳсоли воситаҳои нақлиёти барқӣ дар масоҳати 15325 метри мураббаъ бунёд шудааст. корхонаи истеҳсолӣ аз 3 сехи истеҳсоли қисмҳои оҳании воситаҳои нақлиёт, қитъаи ба шаклдарории маҳсулоти фулӯзӣ, қитъаи кафшергариву сайқалдиҳии фулӯзот, сехи рангубордиҳии қисмҳои оҳанин, қитъаи рангдиҳию хушкунии ҷузъҳои калонҳаҷм ва хурдҳаҷми фулӯзӣ, инчунин сехи васлу насби ниҳоии воситаи нақлиёт иборат мебошад. дар ин ҷо ба сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон намунаи маҳсулоти истеҳсолшаванда муаррифӣ гардид. сол ба сол афзун гардидани талаботи аҳолӣ
و ساحه‌های گوناگون اقتصادیات وطنی و واسطه‌های نقلیاتی کم‌مصرف برقی و وضعیت اکولوژی بخطر و از دستور هدایت‌های پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و مردم شریف تاجیکستان و عملی گردانیدن هدف چهارم استراتژی ملی کشور صنعت کنونی با سرعت و اجرایش نشان دهنده‌های استراتژی رشد صنعت در جمهوری تاجیکستان برای دوره‌های تا سال 2030 صاحبکار وطنی ولی فردوس یکجا با دایره صاحبکاران از جمهوری مردمی چین کارخانه موثر را که یکی از اولین استحصالات اقتصادی سبز جمهوری همان به حساب می‌رود بنیاد نمودند. با استفاده از سپاریدن انشاءات مذکور تعداد 51 نفر ساکنان محلی به جای کار دائمی و مزد مهنت مناسب تامین کرده شدند. اثنای شناسایی سرور دولت محترم امامعلی رحمان با مسئولین سپارش دادند که 20 عرابچه معیوبی به معیوبان ناحیه تحفه نمایند. در کارخانه استحصال زیاده از 30 نمود چنین واسطه نقلیات از جمله 5 نمود موتورسیکل، 6 نوع موتورولر، 5 خیل سکوترهای دوچرخه و 5 گونه سه‌چرخه به راه مانده شده است. اقتدار استحصالی کارخانه وابسته به طلبات بازار داخلی در یک ماه تا 800 واسطه نقلیات و در یک سال 9800 عدد را تشکیل می‌دهد. ما یک گروه جوانان از ناحیه قشانیان شهرک بختریان میانه‌داری خود را بیان می‌کنیم با پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان که در دهه‌مان یک کارخانه صنعتی ساخته به استفاده دادند. تکنولوژی معاصر نصب گردیده امکان می‌دهد که واسطه‌های نقلیات با صفت استحصال گردیده برای صادرات نیز مطابق است. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به صاحبکار وطنی و مسئولین ساحه مصلحت دادند که در آینده تا 90% تجهیزات و قسم‌های احتیاطی نقلیات برقی را در داخل کشور استحصال نمایند. سرور دولت محترم امامعلی رحمان برای رشد صنعت ماشینسازی در ناحیه و در مجموع با تولید محصولات عوض‌کننده واردات تقویت بخشیدن اقتدار استحصالی اینچنین باز هم زیاد نمودن کارخانه‌های نوی صنعتی به مسئولین ساحه دستور و سفارش‌های مشخص دادند. سرور دولت محترم امامعلی رحمان بعد از افتتاح کارخانه استحصالی وخش صناعت در همین جا با حاصل فراوان زراعتکاری ناحیه کشانیان شناس شده به مهنت صادقانه اهل زحمت بهای بلند دادند. تاکید شد که نقلیات سبک و برقی این کارخانه به آسان نمودن مشکلی خواجگیداران و صاحبکاران دهات مساعد است. فراوانی محصولات کشاورزی در زمین‌های کشت از مهنت سازنده و استفاده ثمرناک هر یک قطعه زمین کارم در ناحیه کشانیان شهادت می‌دهد. در نمایشگاه بهترین نوع‌های محصولات کشاورزی از جمله سبزیجات، انواع گوناگون میوه در شکل تر و خشک، پالزی و غله‌دانگی و لوبیاگی‌ها موجود بود. پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان به مسئولین برای باز هم بلند برداشتن اقتدار استحصالی، بهداشت فرهنگ زمینداری، استفاده زمین‌های بیکار خوابیده، جاری نمودن تکنولوژی‌های پیشرفته و بلند برداشتن هوسمندی سهامداران دستور و توصیه‌ها دادند. 7 نوامبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در شهرک بوستان قلعه ناحیه کشانیان مرکز تشخیصی و طبابتی و برقرارسازی بیماری‌های عصب را مورد بهره برداری قرار دادند. در این مرکز 30 نفر از جمله 10 طبیب، 12 کارمند میانه طبی و 8 کارمند یاریرسان به کار جلب گردیدند. 7 نوامبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در شهرک بوستان قلعه ناحیه کشانیان ولایت ختلان مرکز تشخیصی و طبابتی و برقرارسازی بیماری‌های عصب را مورد بهره برداری قرار دادند. مرکز تشخیصی و طبابتی اویسنا در دایره تدبیرهای آبادانی و سازندگی با استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی از جانب صاحبکار محلی رسول جان اشرف بنیاد شده در آن شرایط معاصر تشخیص و طبابت برای اهالی ناحیه فراهم آورده شده است. طور به پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان اطلاع دادند کارهای ساختمانی در این انشاءات ساحه تندرستی که از 3 آشیانه و تخانه عبارت می باشد سال 2021 آغاز گردیده با طرح معاصر معماری بنیاد شده است. با تشبث و دستگیری‌های بی‌واسطه پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان ساحه تندرستی در جمهوری تاجیکستان رشد کرده استاده است. ما نیز در همین زمینه تصمیم گرفتیم که همین خیلی بینای
маркази ташхисӣ ва табобатӣ барқароркунӣ бемории асаб сохта ва мавриди истифода қарор диҳем. мақсади сохтани ин марказ барои мардум табобати дуруст гирифтан амин марказа сохта шуд. ин марказда барои барқароркунии бемории асаб табобатҳои хуб мегиранд. таҷҳизотҳои замонавӣ дорем барои мардум саргардон нашудан дигар шаҳру ноҳияҳо пеши хонашонда табобати дуруст мегиранд. кӯшиш мекунем ки дар оянда камтарам бошад сами худро дар рушди кишвари хиш гузорем. дар маркази ташхисию табобатӣ ва барқарорсозии бемориҳои асаб 30 нафар аз ҷумла 10 табиб, 12 корманди миёнаи тиббӣ ва 8 корманди ёрирасон ба кор ҷалб гардиданд. барои фаъолияти пурсамари марказ бо маблағи 3 миллион сомонӣ таҷҳизоти муосири тиббӣ харидорӣ ва насб карда шудааст. дар таҳхонаи иншоот дорухона, ҳуҷраи ташхиси рентгении рақамӣ ва дигар ҳуҷраҳои ёрирасон ҷойгир шудааст. дар ошёнаи якуми бино бо мақсади пешниҳоди хизматрасонии босифати тиббӣ ба ниёзмандон, ҳуҷраҳои қабули беморон, муоина ва сабти барқии дил, ташхиси ултрасадоӣ, муоинаи сабти мағзи сар ва ҳуҷраи рухсатии беморон ҷойгир мебошад. дар ошёнаи дуюм ва сеюм ҳуҷраҳои табобатӣ ҷойгир гардида, дар он барои беморон шароити мусоид фароҳам оварда шудааст. марказ ҳамчунин дорои 30 кати хоб аст. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни шиносоӣ бо шароиту имконоти ин муассисаи тиббӣ ба корҳои сохтмонӣ ва шароити фароҳам гардида баҳои баланд доданд. дар оянда бо истифода аз имконияти ин марказ бо ҷалби мутахассисони сатҳи минтақа ва ҷумҳуриявӣ, муоина ва табобати мураккаби сактаи майнаи сар ва дигар усулҳои муоина, ташхис ва табобати бемориҳои гуногуни асаб ба роҳ монда мешавад. бо оғоз гардидани фаъолияти маркази ташхисию табобатӣ ва барқарорсозии бемориҳои асаб, аҳолӣ имкон доранд ки барои ташхису табобат бе харҷи маблағи зиёд ва сарфаи вақт дар назди хонаҳои худ аз хизматрасонии он истифода баранд. 7 ноябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар идомаи сафари корӣ дар шаҳраки Исмоили Сомонӣ ноҳияи Кушониён бинои муассисаи таҳсилоти томактабиро мавриди истифода қарор доданд. муассисаи томактабӣ дорои шароиту имконоти муосир буда барои 150 кӯдак пешбинӣ шудааст. 7 ноябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар идомаи сафари корӣ дар шаҳраки Исмоили Сомонӣ ноҳияи Кушониён бинои муассисаи таҳсилоти томактабиро мавриди истифода қарор доданд. бинои муассисаи таълимии томактабӣ бо тарҳи зебову замонавӣ қомат афрохта аз 2 ошёна ва 8 ҳуҷраи таълимӣ барои кӯдакон иборат мебошад. ҳамзамон дар бинои асосии муассисаи томактабӣ ҳуҷраи фарҳангӣ, ҳамшираи тиббӣ, синфхонаи компютерӣ, ошхона ва дигар утоқҳои ёрирасон ҷойгир буда барои 150 кӯдак пешбинӣ шудааст. пеш аз ҳама миннатдорӣ хешро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонам ки барои мо чунин муассисаи нави замонавӣ муҷаҳҳаз бо таҷҳизотҳои замонавӣ ҳадия намуданд. мо ҷавобан ба ин ғамхориҳои шумо ваъда медиҳем ки дар ин муассисаи замонавӣ баҳри баркамол тарбия додани кӯдакон кӯшиш ба харҷ дода дар пайрави устувор нигоҳ доштани давлати соҳиб истиқлол ҷиҳати тайёр намудани кадрҳои гуногун дар таъмини соҳаҳои гуногуни кишвари азизамон саҳмгузор бошем. масоати умумии иншооти таълимӣ 4500 метри мураббаъ мебошад. дар қисмати дигари муассиса майдончаи варзишӣ барои бозии кӯдакон ва ҳафзи шиноварӣ сохта шудааст. саҳни бино пурра сафолакпӯш гардида гирду атрофи он бо гулу дарахтони сояафкан оро ёфтааст. иншооти соҳаи маориф бо маблағи зиёда аз 14 миллион сомонӣ бо сифати баланд сохта шудааст. ман ҳамчун сокини шаҳраки Исмоили Сомонӣ хеле хурсандам ки дар ноҳияи мо боз як муассисаи томактабӣ барои 150 нафар кӯдак бо як бинои зебову замонавӣ бо шароитҳои хуб пешбинӣ гардидааст. аз фурсати барои ман муносиб арзу сипос ва миннатдории мардуми ноҳияи Кушониёнро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон мерасонам ва ҷавобан ба ғамхориҳои роҳбарамон мо кӯшиш ва талош менамоем ки фарзандони худро дар роҳи ватандӯстӣ ва сулҳпарварӣ тарбия намуда шахсони ватандӯст шуда ба воя расанд.
муассиса дорои нуқтаи гармидиҳӣ буда дар фасли сармо биноро бо гармӣ таъмин менамояд. корҳои сохтмонӣ дар иншооти тозабунёд соли 2022 оғоз гардида бо сифати баланд ва бо истифода аз масолиҳи сохтмонии ватанӣ сохта шудааст. зимни боздид сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба корҳои сохтмонӣ баҳои баланд дода барои дар рӯҳияи ватандӯстӣ ва худшиносии миллӣ тарбия намудани насли ояндасози миллат ба омӯзгорон дастуру супоришҳои мушаххас доданд. قرار شوم طبیب میشوم با حکومت خود خدمت میکنم. دکتر شوم من اگر نمیگذارم دیگر پسر شوم بابایم تا آخرت بابایم آتشانی دیده را برد کلانی دهم حجیز میدانی دهم میکنم تبابت پاک باشد سلامت. ما از بابا جان عزیزم منت داریم که برای ما باغچه زیبا و زمانه‌ای تحفه نموده. من بابا جانم را دیده خیلی خرسند شدم. من میخواهم که در آینده طبیب شوم با خلق و ملت خود خدمت کنم. бунёди бинои наву замонавии муассисаи таҳсилоти томактабӣ дар ноҳияи кушониён тӯҳфаи арзишманд ба истиқболи 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ба сокинони ноҳия номида шуд. بیننده‌های گرامی برنامه اخبار را ادامه می‌دهیم. 8 نوامبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در ادامه سفر کاری به ولایت ختلان در دهه مکانیزاتور ناحیه کوشانیان مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 70 را مورد استفاده قرار دادند. مکتب از دو آشیانه عبارت بوده برای 480 نفر خواننده در دو بخش پیش بینی شده است. آن در دایره همکاری‌های حکومت کشور با بانک رشد اسلامی ساخته شده است. به سرور دولت محترم امامعلی رحمان اطلاع داده شد که بینای خوش‌طرح زمانوی مؤسسه تعلیمی در مساحت 61 زمین بنیاد گردیده دارای 10 صنفخانه مجهز و دیگر شرایط و امکانات تعلیمی می باشد. حکومت کشور با صفت تعلیم و تربیت توجه مخصوص ظاهر می نماید. با در نظر داشت این مکتب مذکور دارای صنفخانه ها برای انکشاف کودک، فنهای فیزیک، زبان و ادبیات تاجیک، شیمی، بیولوژی، تکنولوژی اطلاعاتی، تاریخ، جغرافیا و زبانهای خارجی می باشد. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان اسناد شناسایی با صفت کارهای ساختمانی و شرایط و امکانیت‌های مهیا گردیده بهای بلند داده آموزگاران را برای باز هم بهتر کردن سطح و صفت تعلیم و تربیت هدایت نمودند. برای در صفت ضمنی با گرمی تأمین نمودن صنفخانه ها مؤسسه تعلیمی با شبکه گرمدهی تأمین می باشد. حدود مؤسسه تحصیلاتی میانه عمومی با شنانیدن درختان آرایشی آباد و زیبا گردیده است. در دایره تدبیرهای حکومت کشور در سمت رشد ورزش و ترغیب طرز حیات سالم در صحن مؤسسه تعلیمی میدانچه ورزشی بنیاد شده است که خوانندگان در اینجا با مشق و تمرین ها مشغول می شوند. ضمن شناسایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان ابراز گردید که مؤسسه زیبا و معاصر تعلیمی با مبلغ 6,130,000 سومانی ساخته شده امکان می‌دهد که من بعد نورسان و جوانان دهه مکانیزاتور در شرایط معاصر با تحصیل فرا گردیده شود. انشاء ساحه معارف با نظرداشت زیادشوی شماره اهالی دهه مذکور با طرح معاصر بنیاد شده در دایره استقبال 35مین سالگرد استقلال دولتی برای خوانندگان و آموزگاران تحفه ارزشمند می باشد. بیننده‌های گرامی، تلویزیونی تاجیکستان انعکاسگری مهمترین رویدادهاست. با ما باشید.